UMDC keparyong Mauthat Raisan constituency ubak Powell Soklan habakran bat kilat patai kubor haka arpo kandai tari unai lur araja arpusan ulapen pau ya ke jing sngo kemen ke bakrau halor ke jingwan jurip ulat ke jella UCH Bijaya Shankar ya ke Eastern West Khasiels district men haka arpo hunyor tari unai lur araja arpusan haka bah haka te ke jingwan jurip ulat ulayo ban kendu ya ki nomi kman bat ki officer baro napo ke district haka jing lang ke bala penlong ha circuit house Mairang Ula ong bah ketika sengi kila yok ban penpau hakmat ulat bakum ke distrik ke badang dan menta Kumba South namai kita nak terikam sorkar kidang deko bat kidang syam jing namar ke jing bampat dan ki district head ki officer bat ki office terikam bapura ki bade ban pet tang hapo ke district Hagajo kapor ula bo jingkeli ya ke sorkar dak boong balada ke sorkar jela kala ban Tyrwa ban Siew Tulop ya ki Nongtrei district ke ba ke Tulop ke kot hadu nyo folklore sistem balepat kamla ban Pynmih no ya ki pos hapo ki district bat ki department ki badan haka district dan kalian jonga hadir baila khat i deputy commissioner dekat Eastern West Khasiel district ina yo ya kala banyak kendu ya ulat ang depo circuit house berkai ke basuk komen kalau mak tu ka jingya kendu jongi buat ulat mo hadir berada ke program jongan dekat KBD berkekuat kekia kerja kendu ju ulat ong ki officer yang ki nama khmat pak ba kai berkuat ban keren dengan dekapor kami nak kalian ju untuk ngau sarkar ini kata kerja kendu nak kalian jong i DC 8 pau ya kerja ki babun kerja syam kerja trikam ju i baka district administration kamtam KBD baka jeng bamdan mo kerja bamdan jong ki head ju department berpeper kemudian akan dika district ke jongi wat hadim Melayu ya ka jong ke district mentala jan ke House 6 de idan ru kinong tray ki ba mo ki officer ki ba tray na kita nak tekam ki ba penpau ya ka ju ke jeng ai ru ka ba EDC la penpau na kalang jong aru namar mangan tang maroi ya ketiga snikom u no mi khmat pa ba kiwi ki musim lawan ngam tip bagi katau ba met ba ti la pentip EDC ba imna uron ni don kam Ngala jong aru komun mi khmat ketika pon ngala keren ha ulat bo un simkhia ya kani kata ki officer ki batri ha pon ke district mo kemong pimene i DC 8 pau kata jeng ka jemu ban ke district head hagi department ki officer ni kita trikam ki bape ki 8 pau kan utam na kalian jong al ke mu no mi khmat mangan pen pau ya kani kham tam ha ulat abuan sekali ka district ke jongi teng la keren pa ya kani ngala kedo baki babun ki tenat trikam ki 4 don ya ki head lagi jong but kani kajeng bamdan ki head mo dan ki KBD page kita trikam ka kata Sbun ya kajeng trikam juga office ini Eastern West Khasiel district kalau ke pas musi ba hakatu kajeng lang kita ki officer ki baki pen pau bagi haban pe lang ya ka Eastern West Khasiel district haban pe lang ya ka West Khasiel district bat kemjuru ya ka South West Khasiel district piaman mundur be ba we ubriu un pe adu lightly ki district hatu kam ketamu ya kajeng trikam jong ki trikam ki bape dengan district ke jongi kumalong menta nak kalian ka dia mecu nak kalian ka hel 4 don dia mecu ni dan di CS nata nak kalian jong ka sport 4 don tang ka office jong ka district sport office hang ni apa ka Eastern West Khasiel district ke jongi nak kadang ka agriculture 4 don kadang trikam hikum ka subdivisional office nata ki babun ki pat ki trikam lebar nginyo ni kabang iyang ni kalong be kadang tang ka office jong DTO mo baru DTO dia in charge lang ru ya ka South West Khasiel district MVI ru dia in charge lang ya ka clearan tengi smutu adu kanu ka jadi trikam joki officer ke jengi so senai ya ki habaki ya keren to sni baki ban I report saka sokar nomor baki ban sim ya ba bun teli ke district te ngala keren ha yolat to kasi ngala kentu yu baun ya keren ban peta ya sokar ban mangno ya ki post mo ki bade jongi district head apa kan ka district ke jongi kata ke sokar jela kadang ka pisate ban Tyrwa ban Siew Tulop di Nongtrei district council yang ia po ke HADC ka ba ka Tulop kalong kembahnya folklore system apa garil sediakan palat ya ka Tulop ke badan apa ke HADC kemru ajan district boleh Pynmih no ya ki post haki district haki department ki badan hang ni apa Eastern West Khasiel district ke jongi sanction no iki post Pynmih national ki office ada sarkar gadon pisah ka Tyrwa ban Siew Tulop wa ki Nongtrei jaga district council ru tenu mata kadang ngak kentu kan dekapor ya ka sarkar jela tengah semua kemenru ba met ba lengdo ibolong MLA juga merang dalam way ki senior member hapo ka kabinet dan ka ministry kentu ya iru ba in sim khalam ya kane jadi jokran ya kane nak kapor ki pa ba ke don kam ya ka jing don kam ki officer te kam tamba iba met ba ngomong himine lalong way ubala wanra yang di ka district dekat bat iba SB Noksi
Haba mai dalam undang warak yang ketusik ngengek juga mentah bila yolat wasa sisian bandan ke kabinet. Kemudian member ke kabinet berita bolong tu minister dan senior member ke kabinet banyak keren yang ni ban pendap no ban pleno ke office ke babun ke badan ane po Eastern West Kasil district. Kina kamta kamu tak rasan pat nak kentu yang sarkar ngili tang hani ki banai beladap la pli ka new building jongka mairang sena di block. Amot tak rasan ya ka building ni beladap Jing syak ladap cua ka motorishan. Dan dia ka motorishan pat dia dengan kentu yo minister jaka sinadi badi ban plina yo ka office trikam jaka blok apa hang tie po motorishan. Ada umlai chief minister dan kemlai minister ain pli video. Kenapa ki pat ba ki ban trikam mangin nak apthan dan yo kata ki minister ki chief minister. Ain pli video nadi DC betan han dia po ka sik ke jogi. Le yo ka ba split ka new building ta ba syirki yang temai. Mo Kanang bagi pak ba kin jawab ban abigit dengan po office kanang bagi Nongtrei juga office so kin jawab ban syong ka jaka ka babit biang atas kawe du hasya ba ulat unya kendu bat kini ki officer ngayok unya keren personally ba du ye syong ata ka jaka bagi di syang ala kan ma yo ulat du ba kadon ko we ka primary health center hang tay apa Meriau kadang ngirung ata po Meriau PSC nomor ba ulat uan ta ka ka khia ngal ong yu ba ka surok ka bandrung nakas main road chaka PSC kalong sok ka bala jot adu kata-kata Isne ki bru ki beli macam dawai nak tu. Mak khamtam me ya ki long kimi ki ba armet. Mo ki ya ki to sok kan kata Sbun ya ki. Entang kata ka surok ka belas ni hundai ka caka yang kali ru ka ka baret ka bakhiam kamda ka caka yang kali ka babiang. Nang tar ki don ru ki sub center hang tai thai nong dom ke belas nar ka tan an jaka ko ka khia ru ngala ong yo ka ru ba thai ka sokar ban plino tai ka mak nai da kam ban ap ki minister mo. Tinggal kedua ya kajing tuna kebetulan ki primary health center jogi kum ki don ki PC kebetulan ka ayush department tama 4 don ki doktor kum kita ki ngelayo banyak kan so tuna bola khat karpang yang nama imat bangatan tamarwai UMDC sungai so tuna ngelayo banyak kan bu aku menjadi syarat tinggal kedua ki mentah ki bedai pat kecungan kejuk UTC sing apan pa kecung dokumen mau bola wan baik dengan sesuai kecing bola keren Sbun ki eru baunya keren bah bak sarkar usah khat yo chief minister usah khat ki minister usah khat ki officer ki banyak kan ibu pun ki juntan kam tentang ke Eastern West Kasil district ke jongi hendai to ke jelah itu Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya